edba attention TV so na watwe atwa mu arehosama esi ewo orally SHS efa abrante mienu ana amo nya hu echi ne se me papa wo sika se wo papa na me papa wo sika ese wo papa a ede arehwemu ede arehosam esi ebusua ba akom ababa abrante ni dindi Edward Bokete Saki amenemo ekase enne Edward atso na namo ewo nsiedo chese aye arehosam when na Opambour chese asam na akoto n'anim a oka kan afaya akwala no ankasa afaya school no asan eblemi akwala na papa abusuan fo mama yenti Opambour nsam mbra woni sika won yema kuno awdi awon yema mu awu so wo se ne papa wo sika che ne papa we se me papa wo sika se no na we se me papa wo sika se no odi fo enu ano just like that me pacha na papa ne namfo ana wadawo man pacha ene de wadawo omo papa no omo ye namfo odi fo pacha na nkola no omo nim obi a papa botom so de tira wasa de tokwa ba wo kumba ko wo de na sa chinyijie we de ode ba eto ma chena na pacha professor ko ana watimi boni etima bani tima tweseka pa o se ne papa oska cheni ti my father have money o sam san kwasa se ode no so wa odi fo odi sadie we be di me ba bia be di sofu bi ba Obinizam Rako worship center mabusiani bi antrai so be zimanim okuno mo bi try wodi we kura di mi na ne ebedu manim waso be ya hia chense wufunu kura da woni ekwasie enkwara boy papa no no omo na this problem na ba woti bi sa papa no obi a post no ho se o hoska osofa sempa na meka cha no obi a post no ho se de me o hoska enunti ana to omo manitirim ene sa anka papa hoska tempo hoska cha de achinye we edify me say me di brem ma omo papa obi a papa me di brem ma yes ko ansana wo ba ebe kat ebe yese no school no na won tete ade ba no shows awoye ene niam bi awoye kire se woye den woska onsam bi a ene nkomo bi a wudi ene ya ne tonkola tirim mo so de nanti abonte yes titem bi a woye won simple so for enkura ni pay attention that's true the only better to ba wo fie ne no no di pay abonte me se so me se enkola yi o ma wo fo na amaraba yes sir de ne de hia akun obi anya asem de yaku ne de hia nso no abrahu abafie you wo sika chen me papa wo sika chen wo ne ade no woni waku na odawe nyense wo tim ni sai papa sika ne menya ne o papa sika na wo no o me emenya ne funu no emenya hwe oh o papa sika no ever life emra brand ye ni mo na wadam funu me yewe sadia ne mpanimfo ya Ghana fo enu ade we nyina aba no na mo sika asofo so sa asofo ni bi so sa ana mo sika ana mo sei enu so sa ne de ko sa ne ko we nyina ye nsem huro do nsem bia ensem patensi penipa ye de bobra faso bia ni so Ghana ha obetimi toka ba ko ka na ni birthday wu di oja ne ho ade ya ni birthday toka eti wo huru obi an hwa wo Ghana saka no so no bi e company ya ko timi fe no timi ya cars ne be obi abe 2000 billions of cars ya ni birthday so so onu wo mfanya kase se wakoto ka ne ba ko pe na odi ye jimi samsa Jesus Jimmy Samsa no kra na prophet wo ka no e fa so bi ani so no kra pa na mimi nyesa de ne da etu se wi ase no wo ya de nipa nyina hwe wo no obi ani age no ne se enne ni kosu ani age batu ni de wa adwene nim se mi wosika se wudi sika se we wosika wo wonko wa ho den no e chen sika hia ani aho kire nja permanent oni pa so ne mom Jimmy de e permanent so obi e Jimmy e wa Jimmy me kato dade se wo ya MPO unya MPO uye minister uye ohini wajimi uye prophet wajimi o prophet yani tima hunu nyansa da ti Jimmy dia eye permanent oni paso be hia ne ahokyere enye permanent oni paso epinum so wo a omu kakra wo mu nsem a omu challenge wo social media so wo skasi ni we e kasi wo nu so wo skasi ni we me mejira hai se wo hene ba akokora the same thing oye ohene ba akọ asantima mu ahene odi fo ohene ba akọ mpacho wa na no so otumfu tu na de so ohene be no
Only for any bathroom, what down on patch you. Ono so kasa so osika. Oh, was casting be. Ah, yenya ne sa. Sansem ye o kan wa santima mu ha. Now you hini dia. Na ewura na pese o kasetia. Otufo betire fra kwanya so. Because o kase wa santima mu ha. Na ewura na pese o kasetia. Because akwanya na wote so no. Ote dia so chan dia wote so. Ni sa wo kasa pe. Na so pese o kasetia. Wo ewura na pese o nanim twitwiri fo. Hello. Onto so ogina kwanya fi unsem. When you trending stories, I'm at the best. Meeting the Fatima Makram.